Pozdrav ljudi, evo nas u prvoj epizodi Bioshocka. Izvim tako čujete ovo u pozadini buše zid. Idemo on my new game. Izvinite što nije bilo klipa ovih dana, bio sam bolestan. Primao sam inekciju. Ali sada sam dobro. Ništa me neće spriječiti da se vratim. Ja sam Serbian Nexus, zaštitnik YouTube-a. I evo odmah kreće igrica. Kao i svaka druga normalna igrica, krećemo iz aviona. Koji će uskoro krenuti da pada. Son, you're special. Da, lepo porodica. You were born to do great things. I baka ti ima dobre brkove. You know what? They were right. Eto ga. Što sam rekao, svaka igrica ima taj da sa padanjem aviona. Bioshock. U vodi smo. Dobra tašnica. Dobro. Ne znam, gledaj leš majke ti. Video sam leš. Ovdje. Tu je bio. I ništa zjaznuta igrica. A bre, šta bušeš više? Perkine, molim te. Ugrađuje mi se klima. Inverter. I posle ovog videa ću da izbacim još jedan video u kojem pokazujem kako možete skinuti Bioshock 3 dela. Idemo ovdje na stepenice. Zapamtio sam ja to od kada sam igrao još odavno. Ćao mama. Što bih spao? Dobro, idemo. Izvinite, majka mi je upala u sobu. Stvarno. Mama. Mama. Sad se nagledajte ovoga koliko hoćete. I slušajte kako buše. I am Andrew Ryan, and I'm here to ask you a question. Čujte taj Hilti. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, it belongs to the My life. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. Moj život No, says the man in Moscow, je toliko it bušan. belongs to everyone. Kao zid. I rejected Koji nije bušan. instead. Koja I fora. chose something different. I chose the impossible. I ako se pitate koliko imam godina, Rapture. godine imam toliko dovoljno da krenem u 5. razred. Where the artist would not fear the censor, where the Jedan. scientist would not be bound by petty morality, where the great would not be constrained by the small. The Ja mislim da će ovo za 5-6 minuta da budu gotovo. rapture Ovo can become vožnje. your city as Animacije well. ove. Ne znam da li je ovo cutscene. Nije cutscene. Vozimo se. Evo ovaj ovdje da mi se sviđa kada prolazi kit. Ali mogli su malo to lakše da naprave. Nema veze. Okej.
All good Be things. quick about it. The splicers are coming. You gotta be kidding! How do you know someone's even coming? Because we got a bathysphere on its way down. That means we've got company. Ajde. Welcome to Rapture. Koliko mu treba da se učita? Čim krenem da pričam, ovo se desi. Jugić mi je pored kompjutera, jej! Ajde, molim te. Please. Evo ga. One more minute. Spear's Spear's coming Nije up sve now. početo. Johnny, security's banging off all over. Get a move on. A u koja je situacija? No trespass. Just don't hurt me. Just let me go. Just give me my gun. Ne želim da se o meni desi, molim te. Ali uvijek. U stvarnici. Dobro. Ja, kako je buđao. Is it someone new? Kako je buđao. Ili va. Kako se derinja. Pusti me na miru. Pusti me. Iš. Bude bude. Trkla. Ajde. Marš. Šta je bravo? Ko da si u diskoteci. Woho, yeah baby. Yeah. Da pokupi radi, okej. Atlas. Otvari mi vratance, molim to ću da izađe. Osjećam se nesigurno. Neću. Trči! Ata! Ali nema se čim. Haja! O ne! O ne! How do you like that, mister? Oh my gosh. Now, would you kindly find a crowbar or something? Bloody splicer, seal Johnny in before they... Također. Goddamn splicers. Bre. Klikni shift, mislim da imaš print. Dođi. I can control myself. I can. My daddy's smarter than Jel I čujete to? Struggled in Hercules and lights a fire with a snap of his finger. Are you as good as my daddy, mister? Tuku. Now you don't visit the gathering Da li mogu ovo da po... you aren't? Smart daddy gets one at the garden. I ovo mogu da uradim. To je lepo. Mogu se življa na cijelom hotelu. Ja, ovo je ono za moći. Ajde, nadrogiraj se, molim te. Yeah! Dobre, baby. Woohoo! Petka. Prijatno. Your genetic code is being rewritten. Just hold on and everything will be fine. Ljudi. Ovo je pokušaj samoubistva. Ako niste znali. I vidio je buđevce.
buđiva sa Little fish nekom looks masom. like he just had his cherry popped. Wonder if Lelelelelele. Adam on. Šta će još danas naći? Let's buck Wig. Na što dolazi? Wig chopper. This little Oh, telling it with no big daddy. Yellow Boy. always have been. You'll be no better off with metal daddy Oh. fish. blje. Floating. No, dobro, šalim se, neću da povraćam. Ja mislim da je ovo dobro. Ne znam šta je ovo. Ali mislim da je dobar. Ajde popravimo Look, malo. Mr. Bubbles, it's an angel. Tako. I can see Bocnula me light coming devojčica from his belly. koja nije završila ni medicinu. He's still breathing. It's all right. I know he'll be Oh. an angel soon. Sada, You all right, boy? jedino što znam First time plasmid's a real da kick moram on ovo you. da hrabim. But there's nothing like a fistful of lightning now, is there? Evo. O ne. Aaaa! Bravo. Bravo konju. Ja. Ljudi. Ovdje ću da završim klip. Ostavite like, share, subscribe. Nisam napravio. I vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!